Биздин канал катталуучулары жана алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? 31 январ 2023 жыл. Азык-түлүк бааларын билип беребиз. Каналда жаңы болуп жатсаңыз, оң тарапта кызыл подписаться кнопканы басып, бизге катталып кетиңиз. Эгер биринчилерден көрүп турам десеңиздер, коңгуроочону басып коюңуздар. Ошондо биз киргизип бараткан видеолорду биринчилерден көрүп турасыздар. Мясо дейт, кирип көрөбүз азыр. Чучуктун килограммы 900 сомдон. Карындарчы, карталап. 250, 450, Карын 250, карта 450. Уча канча уча? Уча 530'dan. 530'dan. 450'den. Сулпет 450. 550'den. Кавырга 550'den. Başıdan gelgen жылкын. Başıdan gelgen жылкынык, Сонун сочный го? 510'da. Телефон айтасың? Натуральный. 0709. Эгерде кимге ушундай жылкынын уча, еттери керек болсо, ушул эжеге байлансаңыздар болот. 0709 79 68 60. Элмиреже деп чала бересиздер жылкынын эти. Уйдун эти 500 сом экен. Уйдун этинин баасы 550 сомдон экен ушул жерде. Бул жерде уйдун эти üstü astı. Assalamu alaikum aka. Bağlar kançadan bolot? 570'den. Ha üstüçü? 560. 560 son. Şunday. Bunaki bul жерден ilip koyuşkan bölüp satacak. Nece salmansızbı? Mağa bağlarını aytıp koysun bağlarını, çuçuktun bağlarını. 950 kilogram Birisi kança so'm bo'lib qoldi-chi? Примерно qanchadan bo'lib qoldi? 1000 dan oshadi? 1200, 1,5 so'mga chayin, 330'dan. 330. 430'dan tane. 430 sulpeti, qaydiqi. Bu qancha? 430 lira. 430. Taydın eti bir tane. Taydın eti 430 so'mdan. Maydaçıda kavarga töştörü 330'dan berem. 330 so'mdan monda mayda çüydeleri. Ha, belki bular 430 so'mdan. Жылкынын eti, qaydiqi. Lazer Tashkentskiy 200 so'm ekan. Alyanga 150 so'm. Özgün Çempion 180 so'm. Batken Lazer 180'di. Eng arzon guruch Pakistan 110 so'mdan. Undun balari Sararqa. Birinchi sort 2350 ekan. Dilnas birinchi sort 2350, Astık birinchi sort 1900 so'm. Yaşar ikinci sort 1650 so'm. Bazarda 5 litr may 600 so'mdan ekan. Çay ziloni 370, kırmızı 280 so'm. 40 so'm servis, sarı servis, 35 so'm kızıl servis. Kartoşka 25, piyaz 60 so'mdan paga. 30 so'm kartoşka. Piyaz 60'dan. Kartoşka 35, отборный çoğu. Servisler 35 so'mdan. Olup jatat. 35, 60, 35 so'm sarı servis. 150 so'm mandarin, 110 so'm. 35 so'm almalar, 40 so'm. 50 so'm. Semiranka 40 so'm. Chesnoktor 200 so'mdan, shtuq 10 so'mdan. Shunday bo'ladi. Piyaz murda 40 so'm bo'lgan ekan. Hozir arqa o'tini o'tamiz. Bunga hozir 60 so'mdan. 60 so'm. 30 so'm. Undun bağları 50 so'mdan, 40 so'mdan, 40 so'mdan, 60 so'mdan vışı sort. 60 so'm. 1 litr may 130 so'm, 140 so'm, 2 litrler 250 so'm, 5 litrler 650 so'mdan. Şu bilan videoni аяқтайбыз. Sağ salamatda turыңыздар.